Gloria kachon tata Dios man anchata kusikuni kaychisipi uyaririspa chay hina kacha sonko kusiwan yupaychaykunas tata Dios man uyarispa también mayqinkunachus hermanos ninchis mensajesta aparichimunku mañarinko yupaychaykunata tata Dios man hina kajtenqa kunan kaychisipiqa noqapisari hermanos ni tukuy uyarikuqkuna kankunawan kuskamunani tata Dios paja palabranta siministanta unancharita yacharikuyta chaypaqta hari ñawpaqta tata Dios man como igurikusunchaq tata Dios kay ch'isipi parlapayanawanchikpaq sapa uhman hinamanta sumaq bendecishqas kallpachasqas atinanchispaq qhipakuyta hanaq pachapi tiyakuq tata Diosni uqtawan pachinikuyku kay p'unchayta qwarqayku bendeciwarqayku atiku Señor sanos y salvos chisiyayta ñapis kunan kay ch'isipiña tarikuyku gracias ta qoyki sapa hermano ipis kunachus uyarimushanku haqay karu llaqtapi chiri llaqtapi uchayri q'uñi hallp'api tata Diosni gracias ta qoyki sapa wasniykimanta sapa uyarikuqmanta kay wayra simita imañakuykitaq Señor kunan kay momento kanlla Dios atay kay siminejta kanlla parlaykuy yachani noqaqa nimata atimanchu parlayta noqallamanta solo kan atinki parlayta kay wawasniykiman maytachus qallarispa noqapis necesitani palabraykita y chayrayku q'umuykakamuyku Señor gracias ta qukuyku kanman kay ch'isiyaymanta hinataq kawsay wasaygumanta gracias kanman maytachus kay p'unchaykunapiqa tukuyniku familia tantasqa uqchasqa tarikuyku gracias Diosatay anchata pachikuni tukuy tatasta mamasta wawasta Diosatay bendici sapa wasipi y sigue astawan presenciayki yapakuchun sapa wasipi astawan Espíritu Santuyki kuyurikuchun tata Diosni hinamanta uqchasqas paykuna qhari warmi wawaswan alabarichunku orachunku ayunachunku Diosta mask'achunku palabraykimanta yachaqakuchunku tata Diosni gracias kaman gacho makikiman saqikuyku kay tiempota kunanqa palabrayki niqtañataq Señor alabasqa kanki ahinamanta kusiwan palabraykitapis atinaykupaq uyarikuyta mañakuyku Dios tataq Dios churiq Espíritu Santo sutinpi amén munasqa uyarikuqkuna ancha kusikuni maypachachus ñaqa hermanos ninchaq mañarikamunku yupaychaykunata hermanas ninchaq manchay sumaqpuni y chanta munayman también tal vez mañarikunanchikta también tataris palabranta o chayri astawan yupaychaykunallatachu munarisasunman o que necesitanchaq tata Diospa palabranmantapis kallpachakuyta qhipakuyta y chaypaq qhari kunan kaychisipiqa mana tiemputa usuchispa risunchaq Diospa palabranman y yaniqan kashanki sumaq wakichisqa atento aykipaq tal vez wakin ñapis ari senarqukunkichaqña wakinqa matita tumarishankichis kay Argentinapi kikillantaq kay campuspi tukuychaqanpi siempre aychakurpunchikta mana qunqanchikchu pero también espiritunchaq necesitan Diospa palabranmanta kallpachakuyta ahina kaqtinqa kay ch'isipiqa risunchis parlaykurispa qhawarispa kawsarichispa chay ñawpaq munakuyninchikta hasta Señor kutimunankama avivando el primer amor hasta el fin chay kashan maytachus yachaqakusunchis kay ch'isipi y risuntaj textoman kashantaq kay Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 al 5 kay hinata nin tata Diospa palabra recuerda versículo 4 y 5 pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Jesús parlay pininka hinata. Kosamanta contra yipi kashani. Imaraykuchusqan chay ñawpaq munakuyniyta saqarparinki chinkachipunki chayrayku yuyarikuy maymantaq urmaykunki kutirimuy watiqmanta chay ñawpaq ruwaykunata qallari ruwayta y si mana ruwankichu chayqa ñuqa hamusaq usqhayllata qanman qhichusqayki k'anchanaykita ahinamanta manachus kan nuqaman kutirikamuanki chay pachaqa. Apóstol ya anciano mayorña Juan qillqarqa haqay Isla Patmos chaqanpi
maitachus kay mensaje kasharka Iglesia Efesoman. Iglesia Efesoka mana karkacho chiri o kaima o algo así, sino que carga o iglesia alguien calpachasca, formal, o iglesia espiritual nesunches. Pataneh peningare nyoka vexini ruastas nikita, sinch ilankai nikita, paciencia ikita, mana kanka, sahra kunataka kawayankichu, antes rexita, monanki, achay, monanki, sichus, tata Dios paskamachis ninkanku chay, o manachus, y chantapis taripanki, wakin kunataka yuyasta. Y chantapis ñakarinki, mancha y pacienciawan, llankangita, sinchita, sutita, monakuskaikiraiko, y manatas kunankama chiriankichu. Ajinata felicitaikun Iglesia Efesota. Sumasta pone son cochaikun y ajinamanta versículo 4 pita mancharichin nispa. Pero cosamanta contra equipi kashane y maraikuchus chay ñaupas monakuarkanki manamin kikillantapunichu monakuanki antes chiriapunki aymayapunki. Chayrayku kutiri watajmanta maymanta urmaykunki kutirikamuy qallariyta watajmanta ñawpaj ruwaykunata ruwayta. Munasqa uyarikuqkuna hermanos ni hermanas waturikunachis kanki tal vez señorpi hasta el más antiguo tal vez 40 años, 30 años, 20 años, 10 años kashan señor pañanimpi. Ashka wakin kaninches kayhinata, bueno, primero peka somahtapuni sirvinche señor ta oninche kay hermanoka ancha usqaymanta kurrisanko haytakun urmarpanka mancha espiritual man tukushan nispa kawancha. Pero maypitas Dios pas palabran pinin ahinata haytakuspa urmanata mana biblia pinincho. Sino que más bien kaypik amikun kay iglesia hermanos ninches Efesopika kunaka sumaqta tukuymata juntarisharqanku llank'araqanku señor paj sumaqta pune cuidakorqanku doctrinas manta ima sufrirqanku tata Diosta munakuspa perseguisqa qatigachasqa tukuyma pero q'aymayapusqanku manaña ñawpajinachu munakusqanku tata Diosta. Chaymantata son conta tata Dios nanachikorqa chayraykutaq señor kanerqa watejmanta kutiri qallari ruwayta ñawpaj ruwaykunata. Kan yuwakunkichu hermanoy maypachacho señor man conviertekorqanki bautizakorqanki yakupi chay primeras semanas chay ñawpaj killas o primer wata imaynatataq sirvejkanki imaynatataq riqkanki iglesiaman cultoman mana faltakuspa sumaqta monakuywan apajkanki ofrendata diezmosta primiciasta y ajinamantataq pasan watas pasan pruebas hamun tentaciones qallarinki pisimanta karunchakuyta sayk'uyta qillakuyta. Entonces are allinkanman kunanqa waturikunanchaq are maypitas tarikunchaq manachu kikinta saykushanchaq manachu kikinta q'aymayashanchaq entonces señorqa aunque sufripis llank'aypis señorpaq ninkaypiqa mana urmankichu pero chay saqisqanki chay ñawpaq munakuyniykita chaymanta contraykipi kashani mana de acordochu kani nin mana sonqo hunt'achu kashani nin. Entonces, walejkaman waturikunanchis kaychisipi imaynatataq noqanchis señor taqatikushanchaq manachu primero ya pesomaqta emoción wan manchayta oranchaq ayunanchaq bibliata leenchaq sumaqta chantaqa kay qhipa watasa o sea pa qallarinchis chiriapuyta q'aymayapuyta ashka hermanosta uyarini imayna kashanki hermanoy bueno noqamanqa tata Dios vacación taquwan nispa wakinqaninku pero tata Dios tani hayk'aq vacación taqunchu. Antes no hanchas aris aguantananchas mucho kunanchas tian hasta señor kutimunankama. Y monanitas cancunaban cusca cavarita 15 puntosta maipichu sare cavarisunchas tata Dios pas palabranta San Mateo libropi capítulo 27 versículo 3 al 5. Kayhinatanin tata Dios pas palabran Kaiñaupas punto kashan empezando con Dios y terminando con el diablo. Entonces, Kaihinatanin. Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron
¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Chaymanta Judas Iscariote, Maipachacho Sare, señorta entregaikunan kasharqa chay chisipiqa, payqa huchachasta karqa. Chayraikuta jare entregaysqanmanta abrazoan muchaywan Jesusta, Colqueta pagasqanku quinsa chunka piezasta waranqata nisunchis, chay kuraq sacerdotes principales kaqkuna, ajinamanta payqa arrepintekurqa, llakikurqa sonqunku. Chaymantataq nirqa ñuqa huchallini ari kay mana huchayuq runata wañuyman entregaykuspa. Kay kuraq kamachisqaqkunataq nirqanku ima importawayku noqaykuman hatarikuy kaymanta nispa. Chaymanta Judas Iscarioteqa chay qullqiqa pisqanta kutichipuyta munarqa, entonces ari payqa hallaspa chay qullqita lluqsipurqa ripurqa ñawpaqinkumanta, hinamanta rispa sipirpakamurqa. Como nisharqanchis hina hermanos ni uyarikuqkuna qallarispa Diostatawan tukuchaspa supaywan. Judasta karqa tesorero maychus kasharqanku chay grupo discípulos señor Juan 15 watata yachaqakuspa, entonces payqa askarqa débil qullqilanumanta munasqa uyarikuqkuna. Chayraykutaq tentachikurqa qullqirayku pagasaqku nispa, entonces paytaq chay qullqirayku entregaykurqa wañuyman Jesusta y chaymanta tarde arrepintikun. Entonces payqa ñawpaqpiqa karqa Diospaq kamachin, qallarirqa Dioswan y kunanqa imaynata tukuchaykun antes por fin rabiaywan manaña ni mana qullqitapis hap'ijtinkuqa payqa qallaspa saqipurqa hinamantataq sipirpakamurqa. Y chanta noqanchis waturikusuman como nisharqanchis hina ichaman mayqa noqanchista kusata qallarinchis ari ayuno, oración mana uqta cultuman faltakuspa sumaqta Diospaq palabraman hina cambiar panchas q'achata kawsanchaq munakuypi kawsanchaq y hinallamanta imaynapichus qallarinchis pisiyayta oración ninchaqpi tata Diosta serviypi iglesiaman congregakuypi y al finalqa hasta supay pantachiwanchis y supayta apakapuyta munawanchaq. Mana allinchu kanman munasqa uyarikuqkuna hinata imaynatachus kay Judas Iscarioteqa qallariykurqa Diostatawan tukuchaygurqa supaywan. Iskay kaq puntoman risunchaq, pero manaraq chayman risaspa yapaykurisunraq maychus kashan Gálatas libropi capítulo 3 versículo 3. Dice la palabra: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. También, hermanos ninchis, Galasiapiti akuqkunaqa kasqanku wampus, ancha aychaman hina kawsaqkuna, chanta chaypi nishan el frutos del Espíritu Santo y frutos de la carne nishan, entonces kaypiqa nin qhichwapiqa kay hinata. Chay hina wampus punichu kankichaq, kankuna qallarishaspa espirituman hinaqa, kunanqa aychaman hinachu tukuchayta munashankichaq. O aychaman hinachu kawsaspa suyayta munashankichaq señorta nispanin. Entonces ari waturikuna imaynatataq qallarirqanchis, imaynatachus qallarirqanchis chaypichu mantinishanchis munakuyninchaqta tata Diosman o chayri qallarishanchaqchu pisyayta, sayk'uyta, qhillakuyta, q'aymayayta, chiriyayta espiritualmente. Ahinamanta munasqa uyarikuqkuna rillasontaq kay Apocalipsis libropi maytachus niwanchaq kay wasitallampi Apocalipsis manta capítulo 3 kashan versículo 15 y 16. Ninka hinata Diospaq palabra: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ñoqa riqsini ruwasqasniykita kanqa mana chiripunichu kanki nitaq q'uñichu kanki espiritupi. Allincha kanman uqllata kanayki antes chiripis o chayri q'uñipis kanayki. Pero maypachachus kanki tibio nitaq chiri nitaq q'uñi, entonces
Entonces noqaqa aqturpamusqayki vomitarpamusqayki simimanta. Noqanchikta wakinqa kay tiempopiqa procurashanchik mantenekuyta por lo menos o maypachachus watunarikunchik imaynatataq señorta qatikushanki hermanoy nispa wakinqa kutichinchik urmay hatarita allinwan mana allinwan nispalla kutirichinchik chaytaq kashanku kay iskaykaq puntuta qawarishanchik cristianos neutrales nitaq chirichu nitaq q'uñichu sinoqa tibio y chaytataq ninkunanqa kaypi palabraqa ojalá kawaq q'uñi o chayri kawaq chiri pachapis de una vez pero tibio kaqtiykiqa aqtumusqayki wihch'umusqayki nispa tata Diospaq palabranqanin ajina kaqtinqa munasqa uyarikuqkuna waturikunachik tukuy hermanosniypis kunachus señorpaq palabranta yachanchik mayqa timpucha kan hermanoy señorta qatikushanki allin kanman waturikunayku o como nincha hina maypachachus ari febrewan rispaqa kangu aparatito temperaturata medikunapaq no tantos grados kapusunki fiebre nispa niwanchik, ¿no es cierto? Munayman kay momentoqa chay nata churarikunaykita y qallarinaykita waturikuyta mayk'ataq kashan temperaturayki señorpaq ñawpaqinpi uchayri bajo 08 qanpa kashan uchayri sobre 60 grados 50 grados karishan la horaritañachu yuyashanki señorpi espiritupi qhawasharqanchaq maytachus ari mana allinchu kanman noqanchaq tata Diospaq wawasnin kananchaq tibios nitaq q'uñi o nitaq chiri inat amataq allá kaywan conforma kapunachu contenta kapunachu Dios qakuyarikuwanqapunicha nispaqa tata Dios hut'itaniwanchik palabrampi si kanki tibio chayqa aqtumusqayki wihch'umusqayki rechazasqayki tal vez noqanchis por alto pasaspa ninchis palabra wakinqa ninchaq no pichus krayaq bautizakuq salvasqa kanqa ninqanis noqa bautizasqa kani salvakusqa nispa pero kaypi palabraqa mana ninchu tukuy bautizasqasqa urmaq chunkupi salvasqa kanqanku nispa sino más bien piskunachus último p'unchaykama sumaqta sayakuqkuna ñawpaqman risunchis 15 kaq punto qawarispa ejemplota qawarisunchis maytachus payqa mana allinta qallarirqa pero sumaq allinta tukuchaykurqa y chaytaq kashan qillqasqa San Lucas libropi capítulo 23 versículo 40 hasta 43 kay hinatanin tata Diospaq seminisqan San Lucas capítulo 23 versículo 40 al 43. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Kutichispa ugninkaj sua, maichus ladumpi, Jesús pas ladumpi kasharqa chakatasqa. Y paytaj phiñararqa nispa. Kanqa nipunichu tata Diostapis manchachikunki. No qanchisqa kikikin castigasqas ñak'ariypi kashanchik. No qanchisqa chayqamanta meresinchis kaypi ñak'ariyta imaraykuchus no qanchispa ruwasqas ninchisqa kay castiguta merecerqa. Mientras kay ladunchik chawpinchikpi kashan Jesús payqa nima sagrata nima huchata ruwarqachu nirqa. Y chaymantataq Jesús laduman uyanta qawarispa nirqa Jesús yuarikuanki noqamanta maypachachus hamunki reynuykiman chayaspa nispa. Jesús taq kutichin nispa chayqamanta niyki kunan pacha ñuqawan kuska paraysupi kanki. Kaypiqa ima yachachiytataq rikuchiwanchik. Yachanchik maypachachus Jesús kasharqa chakatasqa cruzpi iskay suwa runastawan pañaladonman lluqaladonman chakataykurqanku. Y yachanchik chay patanejpi nishanta hari kay sahra runastaq nerqanku sichus kanki Cristo chayqa salvakuy qankiki uraykurpay kay cruzmanto sichus atiniyuq kanki chayqa noqaykutapas salvawayku nispa burlakurqanku. Chayraykutaq kay ugnin suwa masinqa qallarirqa reflexionay
qallarerqa arrepintikuyta y qallarerqa k'amiyta chay suwamasenta nirqa manachu Diostapis manchachikunki. Ñuqanchikqa kay hinata ñakarishanchik pero huchanchikmanta ñuqanchikqa paytaq mana ima huchatapis warqachu. Chay momento kay suwaqa arrepintikurqa yuyani unos ni siquiera media hora unos minutos faltasharqa wañupunanman kay suwapaq. Chaypitaq tata Dios Señorpa sonqonta tokarerqa chaypa arrepentimientowan chaypitaq rogarikurqa yuyarikuwanki ñuqamanta maypachachus reynuykiman chayaspa. Jesús taq prometen kutichin nispa kunan pacha kunitan pacha wañupunki ñuqawan kuska hanaq pacha paraísoman chayanki nispa. Ima maravilla hermanos ni Dios palabran. Ashka kayta yachaspa ninku ari mana qunqakushanichu Dios manta ñapis pronto reconciliakapusaq mana urmashanichu mana machashanichu solo mana iglesiaman rinichu chaylla nispa wakinqa nirishanchik. ¿Acaso yachankichu kan hermano maykaqchu Señor hamonqa chayta? Kan yacharqankichu kay hinata wasipi wisq'asqa kananchista kunanpis? Pues munasqa uyarikuqkuna allinkama reflexionananchis maytachus nisharqanchis kawsarichispa ñawpaq munakuyninchista hasta Señor kutimunankama. Si kunan kay hinata qallarishanchik ñak'ariyta wasipi wisq'asqa ichaman mana naytachu apashanchik pero sin embargo mikhunanchis tukukapushan qullqipis tukukapushan inishanchis imawan rantikamusunchis maymantata rantikamusunchik nispa kunanqa kay leccionwanqa munasqa uyarikuqkuna imatataq kan yachaqashanki. Nishankichu kunanqa bueno pasallachun chaymanta manchay trabajasas khata qolqetantasaq sigue autota wasita loteta rantisaq nispachu nishanki uchayri kunanqa nishankichu chayqamanta tukuy sunquykiwan kunanqa uqharikusaq Señorpi oracionpi ayunopi sumaqta congregakusaq Señorpaq llank'asaq Señorpaq palabranta apasaq nispachu nishanki. Es decir, kay pasaqtinqa kikillampunichu ñawpaq semanas kasharqanki ajinallampunichu kanki o kay pruebawanqa riqch'arinkichu sayaykurinkichu Señorpi qallarinkichu lo mejorta sirviyta Señorta kay qhipankillasqa imaytataq tantiarishanki chaymanta allinkama ñapis qallarishanchikña wasinchi hukmanta pacha riqch'ariyta kallpachakuyta qhariwarmi wawashnintin entonces pues hasta Señor kutimunankama waliq kanman kallpachakunanchik. Tukuchanaypaqtaq munasqa uyarikuqkuna ñawirisunchik tata Diospaq simi nisqanta kay Apocalipsis librollapitaq kashan 15 hatun t'aqaynin kashan iskay chunka uqniyuq huch'iychiklaynin. Apocalipsis capítulo 3 versículo 21 dice la palabra del Señor. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya. Entonces ninka hinata pillapis atipajqa aguantanqa hasta último kama chay ñawpaq munakuyninta mantienespa tata Diosta munakuspa alabaspa sirvispa llank'aspa Señorpaq chaytaqa kamachisaq ñuqawan kuska tronoypi tiyarikunanta ahinamanta ñuqapis atipani hasta wañuyta atipani kunantaq tiyaykurikuni tataypaq ladonpi trononpi nin gloria a Dios. Ajinaqa hermanoy kunan kaychisipi reflexionana waturikuna imaynatataq sirvikushanchik Señorta ama iskay semanallata mancharpanachu tata Diosta ama iskay semanallata riqch'arirpanachu chay ñawpaq munakuyninchista kawsarichinachu sinoqa hasta Señor kutimunankama. Mana munaymanchu imaynatachus haqay Judas Iscariote qallarirqa sumaq espiritual sumaqta tata Diosman k'asqarikurqa y último horasta saqrasupayta kasuspa saqrasupayman lugarta quspa hasta pay kikin makisniwan wañurpachikurqa hinamanta yuyani payqa haqay ukhu pachaman ripurqa. Imanallataq waliqchu kanman ñuqanchis contentayka kapunanchis conformayka kapunanchis ari cristiano kani Diospaq wawan kani solo hay veces congregakuni chaylla faltarishawan pero mana Diosta qunqakushanichu siempre yuwakushani ama chaywan conformakuychu contentakuychu. Al final imaynatachus kay suwaqa arrepientekurqa aún pisi minutos faltasharqa wañupunanman antes arrepientekuspa perdonta mañakurqa chay cruzpi mismo entonces aceptasta karqa perdonasta karqa hinamanta payqa tata Diospaq pañaladonman ripurqa y como qhawashanchaq payqa mana allinta suwakuspa maytachus runa waqachirqa suwaspa purirqa y al finalqa salvasqa perdonasqa kay suwakarqa. Entonces kaypi imatataq yachaqanchik
Tata Dios pa ñawpaqanpiqa últimas horas imastachus ruwanki Tata Dios pa chay balin ñawpaq ruwasqasniykimanta nisqaqa. Kaywanqa mana niytachu munayki mana sirvinchu ñawpaq ruwasqasniyki wakinqa ninku ñapis llank'aniña unayta importancia señorpaq. Ashka almastaña ganani hasta congregacionistapis uqhariniña ashkataña llank'ani ñachapa agituyqa kashanñapuni nispa wakinqa ninku. Ari walejpacha llank'asqanchik unaymanta pacha primero señorta risusqanchikmanta pacha almasta ganasqanchik. Pero kunanri samarishanchikchu imataq pasan imatataq ruwashanchik kunan sigichu ganashanchik almasta señorpa sigichu orashanchik sigichu congregashanchik. Y si sayk'urpashanchik chaypachaqa mana allinchu riwasun Judas Iscarioteta hina qhatiriwasunman llaki último horasta. Entonces munayman hasta último horaskama kallpachakunayki imaynatachus señor qanerqa imayn piskunachus atipanqanku supayta huchata tukuymata noqa kamachisaq ñuqawan kuska tiyaykurukunanta tronuypi. Munankichu hermanoy hermana señor pahladonman tiyaykurikuyta. Siempre waturiyki kanta hermanoy kunan momento señor laduykipi rikurisunkiman imaynatatas reaccionawaq imaniwaqtaq ñuqapis chayta tapukuni ashkata. Saltaymanchu, waqaymanchu, abrazaymanchu, inaymanchu, hasta luego, chao, nispacho, ripuyman, iniñachu munayman, kacharikuyta, Jesús manta. Tata Dios pa palabranqa nin, hermanos, o qarisqas kasunchis uñawich ilmipi, kasunchis transformasqas hanaqpacha cuerpoyo. Qué maravilla. Maypachachus hanaqpacha cuerpo nispaqa, cuerpo glorificado nispaqa, mana niytachu munan espiritulanchis almayanchas. Jesús maypachachus ari wañupuytawan cruzpi chakatasta y 15 punchaymantataq kawsarimurqa chaymantaqa kay hallp'apatapiraq purikurqa pero karqa chay cuerpo glorificado. Manaña ñawpajinachu punkutapuni, manaña ñawpajinachu puñuywan atichikurqa, yarqachikurqa, ch'akichikurqa, sinoqa payqa chawpillankupiña rikurerparqa maytachus tawachunka diataraq kay pachapi purikurqa. Chay kashan hanaqpacha cuerpoqa manachu munanki chay hanaqpacha cuerpoyuq Señor ninchik Jesucristo ladunpi trononpi tiyaykurikuyta y recibiyta chay qori coronata. Kunan kay pachapiqa hermanos ni coronavirus la kashan. Hanaqpachapiqa qori corona kashan piskunachus llankanqanku piskunachus hasta Señor kutimunan kama chay ñawpaq munakuyninkuta mantinenqanku a pesar de las pruebas, dificultades. Munasqa uyarikuqkuna Dios tatanchaq bendecichun kay sumaq k'acha simi nisqasninta yahinamanta animayki Tata Dios pasutimpi mañakuyki ama descuidakuychu antes ari señorqa qhawanqa último ruwasqasniykita ama confiakuychu nuqaqa maytaña yanapakuni señorpaq kunanqa mozo hermanosñataq llank'achunku niyta munanchu wakinqa. Ñuqanchik sigue llank'ananchik tiyan, sigue predicananchik tiyan, sigue almasta ganananchik tiyan, sigue kawsananchik tiyan Tata Dios pa palabranman hina, pero nin ferviente sumaq q'uñis kananchista Señorpi, tanto alabaspa yupaychaspa palabranta leespa Dios tamasqaspa Dios manta mañakuspa ayunupi, oracionpi, congregakuspa y almasta ganas porque Señor qañapis punkupiña kashan. Cualquier momento punkuta tokamunqa y manachu kaywanpis atisuman uchikallantapis wanarita. Inita, bueno, basta kachun aychaman lugar takoy, aychaman hina kausay, o aycha imasnimpi ocupakuy, kunanga señor paj llank'asa, señor paj ocupakusaq. Tata Dios ninchaq bendecichun kay palabrasta, hermanoy animayki señor pasutimpi rihch'ari, kallpachakuy, qallari alabayta, imaynatachus unayqa hermanoy mana yuyanki, waqarispa orakuq kanki, qonquriykukuspa parlakuq kanki Tata Dioswan. Kuskanchawpi alabanzapi waqarispa alabaq kanki señorta. Vigiliaspi sut'iyajkanki, ayunusta ruwajkanki, diata, iskaydiata, hasta 15 días ruwajkanki wastawan. Palabrata leyikushajkanki, maypicha tarikunki chaypi. Kunanta hermanoy imaynatataq Tata Diosta munakushanki. Kay momento mañakuyki señor pasutimpi kumuykukusun mañakusunchik arrepintikusunchik perdonta mañakusunchik ama aychaman hina tukuchanachu antes wataqmanta rihcharina kawsarichina espiritual kawsayninchista qallarina imaynatachus qallariypi sirvirqanchik Tata Diosta ahinata hasta wanraq sirvinas llank'ana orana. Tukuy familianten qhariwarmi mana allinchu kanman hermanos ni hermanas solamente esposolla kallpaykukushan iglesiaman orayman ayunayman solamente esposalla uhqa qhatatispa hinalla aysasqalla tanqasqalla riykushan y peor wawasninchisqa siya hinata risunchis qhariwarmi chayqa ima allinchus kanqa qhariwarmi wawasninti Diospa wasinman rispa alabananchaq yupaychananchaq orananchaq ayunuman yaykunanchaq.
Como iko kusunchik tata Dios may maña kusunchik tata Dios kausay ninchista kalpachacho yanapacho wahinamanta ama chiripacha kasapacha kananchakta señor ta suyaspa sino ka qoñi suyanachi sa hinamanta señor pahaladumpi tronumpi tiari kusunchik chaypita huñaypa huñanintimpa alabanza y alabanza kanka juntamente ángeles kasunchak superiores ángeles man imaraykuchus no kanchis kay pachapi pasanchik pruebata onkoyta llakita chayrayku nuqanchis astawan respetasqas astawan sumaqpaq qhawasqas kasunchis hanaq pacha gloria manchayaspa hanaq pachapi tiyakuq Diosatayku gracias ta haywarikamuyku manchayta kusiwan señor palabraykita yachaqarikuyku kaychisipi anchata kusikuni Diosatay qan bendeciwasqaykimanta kay sumaq palabrata y pachikunipuni anchata Diosatay kay wayrasimita maytachus qan wakichirqanki ahinamanta hermanos niwan kuska kay wasi ukhumanta pacha Diosatay paykunawan tata Dios ni palabraykita sumaqman yacharikuyku mañakuyki perdonta ima munanichu señor noqapis chiriyayta ministeriopi sinoqa astawan uqharikusaq astawan kallpachakusaq astawan llank'asaq palabraykita apaspa maymanchak pusawanki maymancha apawanki chayman señor risaq palabraykita apaspa mana munaymanchu chiriyayta oraciónpi ni alabanzapi ni palabrata predicaypi sinoqa imaynatachus qallariypi munakurqayki chiri kachun chakiwan rina kachun para kachun ruphay kachun señor mana qillakuspa ruwaqkani señor qampaq ajinallatapuni hasta hamunayki uraskama señor ruwasaq ajinallatapuni servisqaykus tata Diosni perdonay hermanoyta hermanayta mayqan hermanoy uyarishawan pay kasharqa tal vez chiriyasqa q'aymayasqa mañakuyki tata Diosni sonqonta tokay cambiay kay rato mismo qichuy paymanta chay q'aymayayta chiriyayta iskayrayayta desanimosta ajinamanta qallarichun allin yakuyta qhari warmi wawasninwan hinamanta qallarichun lo mejorta sirvikusuyta llank'ayta qampaq tata Diosni familiawan kuska sirvisuyta y munayku Diosatay mana haqay Judas Iscariote hinaqa allinta qallarispa espiritu hina aychawan hina aychaykuma lugar taqospa supayman lugar taqospaqa tukuchayta munaykuchu supaywan antes munayku señor Diosatay hasta kuti munayku raskama sinchita sayakuyta ahinamanta haqay qori llaqtaman haqay tronuykiman laduykipi tiyarikunaykupaq tata Diosni gracias qanman kachun anchata kusikuni bendici tukuy qharita warmita tukuy yarikuqkunata Diosatay qanlla bendicipuay waqaychay tukuy hermanosnita hermanasnita tukuy runa masasnitapis bendici Diosatay kay mundota Diosatay kay América llaqtata tukuy suyuspi maypichus kashayku wasipi wisq'asqas tata Diosni pero kashayku masq'aspa Diosatay qanta gracias qanmankachun anchata pachikuyku kay chisimanta y kay palabraykimantapis mañarikuyku gracias taqospa agradecespa may munasqa Jesucristo awayki sutinpi ajinakachun